Bwa reka ntangire ntonoma kabisa ngira nti yo bakunzi bazamuka TV rero ntabwo ari ibitwenge cyangwa se ntabwo ari uguseka cyangwa se kwishima ni breaking news. Niba navuga ni breaking news, inkuru iri breaking ariko ni inkuru ibabaje cyane ku ikipe ya Muhazi United ikomeje guhura n'ibizazane nyuma yuko yabyikururiye, nabyita ngo yarabyikururiye, burya ngo yikururiye ikara kabisa. Muhazi United ikomeje guhura n'ibizazane sofa ubu ibintu ntabwo bimeze neza mu ikipe ya Muhazi United, ibintu bikomeje kutamera neza kabisa. Ikipe ya Muhazi United yitegura gukina n'ikipe y'Amagaju ku mukino wa nyuma wa shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda Premier League. Ni ikipe rwose ikomeje kutamererwa neza nyuma y'ibyo yari yizeye ko bizagenda neza, ariko birashoboka ko bitangiye kubyara ibibazo cyangwa se bitangiye kubyara ibisosa, niba ariko nabyita. Uti biteye gute bakunzi bazamuka TV kugira ngo twashene noneho twumve i breaking news? First of all, I ask you, cyangwa se ndagusaba ko wakora subscribe, like na comment. Utwo tuntu dutatu twonyine. Kuri subscribe nta kindi ukora, ni ugukanda ku kazu hariya ugakanda kuri ijambo subscribe, nyuma ugakanda ku kazogera hejuru hariya haruhande, ubundi kuri like noneho like urabizi hariya tayari wamara ku likinga, ubundi beta ugahita ukubita muri comment ukavuga uti ndashaka ko muzancukumburira ibingibi cyangwa se muzanyereka ibingibi cyangwa se muzatubwira ibingibi cyangwa se ndifuza ko mwazakora ikiganiro gutya n'uyu muntu umeze gutya, turebe ko twamubona tubahereze ibyo mwifuza. Gahunda rero iteye ite? Tariki 28 z'ukwezi kwa gatanu 2025 nibwo shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda izashyirwaho akadomo. Igikombe cyabanye nyiracyo uburyo yakibonye murabizi mwese bakunze bazamuka TV, twagiye tubisobanura kenshi kandi umwami azabahishura, ariko ni nako bimeze. So mu buryo cyatwawe murabyibuka ko na Muhazi United yabigizemo uruhare. Muhazi United yabigizemo uruhare ku mukino wa 29 aho bivugwa ko iyi kipe mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rwamagana ariko ikinira ku kibuga cya ikibuga kuri stade ya Ngoma yakinnye na APR FC, ari naho APR FC yegukana icyo gikombe, birakina noneho itwara igikombe cya shampiyona, ariko byari byavuzwe ko umukino Muhazi United yawutanze ku kiranguzo. Uti yawutanze kubera iki? Ni ibintu twagiye dusobanura cyane, ariko reka tubacire mu mayange. Yawutanze isezeranywa ko nitanga amanota 3 igikombe kigatwarwa n'usanzwe agitwara, nayo bazayikorera diru kuko bigererayo, noneho ku Magaju amanota 3 akaboneka ku kintu cyiza Muhazi United yayabona bagahita babara umubare w'ibitego Amagaju afite, kuko imaze kubona ya 3 kubera ko Muhazi United ifite 30, Amagaju akajya 33 kuri uwo mukino bakina. Muhazi United yatsinda ikabona 3 bikaba bigize 33 bombi, noneho bagahita bareba ku mubare w'ibitego bagasanga Muhazi United yaratsinzwe ibitego bike, ifite umwenda w'ibitego bike, Amagaju afite umwenda w'ibitego byinshi. Tayari Amagaju mu cya kabiri ndani agasanga amakipe nka za Espoir, amakipe nka za Sunrise nazo zikuriye ibibazo nk'uko Muhazi United yabikoze ejo bundi. So ngayo nuko gahunda imeze. Mbere yuko tugera noneho kuri breaking news cyangwa se ku bintu biri kuvugwa bibabaje ku ikipe ya Muhazi United, reka tubanze turebe none imyiteguro y'uwo mukino kuri 28 ukuntu bihagaze. So ikipe ya Muhazi United ikimara gutanga amanota 3 igikombe kikabona nyiracyo kuri stade ya Ngoma, yahise ifata gahunda ejo hari kuwa kangahe ku cyumweru, yahise ifata gahunda ijya gukorera kampu mu mujyi wa Huye, ijya gukorera kampu i Huye hafi ya Isake
muri make niyo wagiye gucumbika yitegura umukino ugomba kuyihuza n'Amagaju. Murumva ukuntu ibintu bimeze. Muri make nawe umbwira ikipe ya Muhazi United match 28 nibwo izaba. Ese match izaba kuri 28 urambwira ngo ikipe ya Muhazi United ivuye kuri 25, 26, 27, 28. Ni iminsi ngahe? 4. Igiye kwitegurira match ihuye iminsi 4 yose. Isi yo ngengo y'imari ivuye akarere ka Kayonza na Rwamagana nibyo byashema ayo mafaranga. Namwe ni mumbizo ukuri ikipe ihorira ko yabuze amafaranga yo guhemba abakinnyi, ugasanga harimo ibirarane by'amezi 2, 3, 4. Niyo yaba yabonye ingengo y'imari yo kujya kuba aho ngaho ihuye iminsi 4 yitegura match izayihuza n'Amagaju. Aho sinshatse kuvuga byinshi, umwuka wera abahishuri. Birumvikana amafaranga aho yaturutse. Ni ibintu byumvikana rwose. Iyo umuntu avuga ngo ikipe yagurisha umukino bayihaye amafaranga, bamwe baravuga bati ni ukweshya, ariko se mbwira Muhazi United amafaranga ingengo y'imari izakoreshwa mu minsi 4 igiye gucumbika ihuye, ubuzima bwabo murabuze ukuntu buhagaze, yavuye hehe? Full stop. Kaduceceke kayo. So Leveno anomuto twihuta cyane kabisa uyu munsi, ntabwo dutinda, ni breaking news iguruka kugira ngo ibintu bikomeze bigende fresh. Gahunda uko iteye sasa hivi rero breaking news iteye. Ikipe ya Muhazi United nani Amagaju FC yo mu Fundo hariya Nyamagabe yabonye amakuru, yumvisha amakuru y'ibyabereye Ingoma, yumva amakuru ari kugenda hwihwiswa. Buriya amakuru nayo icyambere na amakuru mugani wa ya radio. Yamaze kumva amakuru ihita mu gutwi iravuga iti ese aya makuru twebwe ibiri kuvugwa twabibyaza umusaruro dute. Yaracekinze neza areba mu bakinnyi ba Muhazi United. Amagaju amaze gucekinga mu bakinnyi ba Muhazi United asanga harimo umukinnyi wa Muhazi United wakinnye match runaka nje kubabwira, afite amakarita 3 y'umuhondo, kandi ibyo ngibyo birahamirwa. Reka turebe iyo baruwa tuyibasomere hano kuri Zamuka TV. Kayo nguko. Amagaju nyine yahise yandikira Ferwafa ku kanya tu. Iyi baruwa yanditswe kuri 26 n'umunsi. Amakuru Zamuka TV ifite nuko ibaruwa yoherejwe saa 9 nibwo ibaruwa yoherejwe kuri Ferwafa. Ikipe y'umupira w'amaguru akarere ka Nyamagabe intara umuryango w'Amagaju, ikipe y'umupira w'amaguru akarere ka Nyamagabe intara y'Amajyepfo, telefone nizo, email nibyo. Nyamagabe kuwa 26 z'ukwezi kwa 5 2025. Gana munyamabanga mukuru wa Ferwafa Kigali Rwanda. Nuko wari wiri kugenda ivuga, turagenda tuyisoma buhoro muyumve neza uko biteye. Impamvu gutanga ikirego. Bwana munyamabanga mukuru, tubandikiye tugira ngo tubasabe ko umukino wa nyuma wa shampiyona w'umunsi wa 30 wagombaga guhuza Amagaju FC na Muhazi United wasubikwa kugira ngo ikirego cyacu kibanze gisuzumwe. Munyamabanga mukuru, ikirego cyacu gishingiye mu kuba ikipe ya Muhazi United FC
yarakoze amakosa akomeye yo gukinisha umukinnyi utabyemerewe nk'uko amategeko agenga amarushanwa abiteganya, kandi bikaba byaratugizeho ingaruka kuko amanota bafite kugeza ubu atariyo bakagombye kuba bafite, nk'uko tugiye kubibasobanurira hasi. Munyamabanga, umukinnyi witwa Murangamirwa Serge yabonye ikarita y'umuhondo ku mukino Muhazi United yakiriyemo Gorilla FC tariki 25 z'ukwezi kwa munani 2024. Yongera kandi kubona indi ya kabiri ku mukino Vision FC yakiriyemo Muhazi United FC kuwa 13 z'ukwezi kwa 9 2024. Abona indi ya gatatu ku mukino Mukura FC yakiriyemo Muhazi United FC tariki ya 8 z'ukwezi kwa 2 2025. Akaba yarakinnye umukino wahuje Muhazi United na Vision FC kuwa 15 z'ukwezi kwa 2 2025 atabyemerewe n'amategeko. Kuri uwo mukino Muhazi United FC yabonye intsinzi y'amanota 3 n'ibitego 3. Nk'uko amategeko abiteganya, tukaba dusaba ko hakurikizwa ingingo y'ibihano mu ngingo 40 n'ibice bibiri igira iti: si une équipe perd sur le terrain et gagne par pénalité, elle marque 3 points, 3 buts marqués, 0 buts encaissés, tandis que l'équipe pénalisée marque 0 points, 0 buts marqués, 3 buts encaissés. Muyobozi, nk'uko kandi amategeko agenga amarushanwa biteganya mu ngingo yayo ya 56 rimwe aho avuga en dehors de toute réserve nominale motive transformée en réclamation. Ndumva iyo barwa ari uko ibivuga. Ntabwo nzi igifaransa bavandimwe, ariko ibisomwa ahangaha by'aya mategeko ntabwo nabyumvise, ariko ibyo ari byo byose Amagaju yareze, kandi amakuru Muzamuka TV ifite nuko ibyo ngibyo ariko bimeze. Ikindi nuko Ferwafa yamaze gusubiza Amagaju, ariko ntituramenya ibyavugiwe ibyo Ferwafa yabasubije Amagaju, ariko amakuru atugeraho hano kuri Zamuka TV avuga ko Ferwafa yasubije Amagaju. So tugize iyo baruwa nayo tuyibonye ya Ferwafa nabyo turabibagezaho ni mukumure. So ngayo nguko rero uyu muteguro gutegura bimeze bite. Ikipe y'Amagaju nubwo yatanze ikirego muri Ferwafa kubera ibya Muhazi United n'iki n'aya makosa ivuga ko Muhazi United yakoze, ni mind game. Birashoboka ko Muhazi United ishobora guhanwa bitewe n'uko Ferwafa ugenda igasesengura ikareba uko bimeze, nubwo ibaruwa tutarayibona. Ariko ese koko Amagaju ari tayari guhangana na Muhazi United bivugwa ko ishyigikiwe? Ikibazo Muhazi United nubwo ishyigikiwe bwose, ariko niyo yitaye mu bugozi buriya yikoreye iki amakosa. So kuko sinzi ubungubu uko biri bugende hagati y'Amagaju na Muhazi United. Ibigaragaza rero ko Amagaju United muri make nubwo yareze, ariko yaragambaniwe nk'uko tujya tubivuga. Reka nze mbabwire, Amagaju yaragambaniwe. Sofa amakuru aturuka mu Magaju agera kuri Zamuka TV
aravuga ko ikipe y'Amagaju nta morale iri mu bakinnyi. Nyuma y'uko bumvishe ko Muhazi United yaje gukorera kampu i Huye hafi yabo yitegura iyo match, abakinnyi ba Muhazi United nta morale bafite, abakinnyi b'Amagaju nta morale bafite. Bari kugenda mu myitozo ukabona ngo barashuta umupira nta morale, rimwe bagahusha bakagira iki bagaswata. Abegereye hariya rwose bari kureba imyitozo, ibyo bintu bari kubibona bakavuga bati iyi kipe iri gukora ibi bintu ese izagwa mu cyiciro cya kangahe? Cya mbere. Question mark bakibaza ku kantu. Ikindi gihari sasa, umutoza w'ikipe y'Amagaju, umutoza w'ikipe y'Amagaju harya bamwita ndera niba ari Amarisi, w'ikipe y'Amagaju, umutoza w'ikipe y'Amagaju bamwita, mfashe gake y'Amagaju, bamwita Niyongabo Amarisi. Uyu mutoza noneho nawe ubwiwe muri we nta morale afite. We ikipe arimo ayikinisha, arimo irakina, ariko ku giti cye nawe buriya kuri ya match yabahuje na APR bagatsindwa igitego kimwe, akavuga ngo ni ntuze ngo amayereri individuelle ngo atumye batsindwa. Biriya byose ni urwitwazo, ni ukwigisanga. We amakuru ahari afitiwe gihamya nuko nyuma ya tariki 28 yamaze kubonerwa akazi, kandi yakabonewe n'abantu yahaye. Buriya hakoze nyine ibintu byerekeranye n'amadiru. Yahawe akazi muri kipe ya Kiyovu Sport. Ubu ngubu ni wagiye gutoza ikipe ya Kiyovu Sport. So rero we ibyo kuvanga Amagaju agume mu cyiciro cya mbere cyangwa se ngagume mu cyiciro cya mbere ntacyo bimubwiye. We ni ukugenda agatoza gusa by'umuhango kugira ngo match irangire agende uko resulta zavamo, ariko izavamo zose we arifuza ko Amagaju yava atatsinda akireza. Muhazi United yamaze gutanga amanota, noneho bagomba kwishumbusha. Urumva ibibazo biri mu Magaju biri no gutuma bishobora ko Amagaju ashobora no gutakaza iriya match akamanuka mu cyiciro cya kabiri. Nuko bimeze. Niba umutoza yabonye ikipe agiye gutoza Kiyovu Sport, azinjiramo tariki 28 nimugoroba cyangwa 29 azaba yageze muri Kiyovu Sport. Urumva ko Amagaju yamanuka ibyo ntacyo bimubwiye, Amagaju yaguma mu cyiciro cya mbere nabyo ntacyo bimubwiye. Ariko ikikuru nuko nabo ubwiwe bivugwa ko bamunyuzemo agafaranga yagafashe kera, niko biri kuvuga. So ahazaza h'Amagaju hari mu biganza by'Imana, kuko ubu ngubu nta kindi bayatangatanze hasi hejuru kugira ngo amanuka mu cyiciro cya kabiri. Muhazi United yo ntabwo wavuga ibyayo kuko uyishe ntaririrwa. Yakoze ikosa kuri stade ya Ngoma ejo bundi kuri tariki zingahe 20 na kangahe na kane ejo bundi yakoze ikosa kuri 24 yakoze ikosa itanga amanota 3 bayiha ibifaranga ibikenyeraho. Yego twarababwiye byaranze umukino kandi namwe mwarabibonye ukuntu umukino wari umeze tayari. Bayihereza ibyo bifaranga bizajya kuyituma iba muri lokale iminsi 4 ikayibera i Huye, yemererwa no gushumbushwa amanota 3 i Huye. Sinzi inzira bizacamo, ariko ni misifre nyine tu Ferwafa gukora umuti igakorera umuti igafasha. Muhazi United yafashije
Ferwafa nani yafashe APR kubona igikombe. Iko bivugwa kandi iyo urebye ibimenyetso birabyerekana bikagaragaza ko yakozwe hari ahantu kandi yatanze umusaruro. Twavuga tuti rero Nahimana ku mukino wa Championnat 28 w'umunsi wa 30 ubone kuri tariki 28 tukareba ikipe ya mu cyiciro cya kabiri. Ariko uko imeze kose 70% Muhazi United izaba mu cyiciro cya mbere bitewe na deal bayikiniye kandi izakora 30% Amagaju azaguma mu cyiciro cya mbere. Mbese Amagaju kugira ngo agume mu cyiciro cya mbere bikubiye gake kuko yamaze gutera ugurirwa kera barayagambaniye. So ndumva rero abakozi bazamuka TV aranga twasoreza ikiganiro cyacu cyari gito n'ikigufi kugira ngo dukore ka breaking tubahereze muze uko bimeze kuri iyi mihanda cyangwa se ko bivugwa muri shampiyona yacu y'icyiciro cya mbere y'umupira w'amaguru. Amakinamico kinirwamo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru cyangwa se Rwanda Premier League yiswe Mabaruwa. Shampiyona yacu yiswe Mabaruwa. Shampiyona yacu yahawe izina rya Mabaruwa. Rwanda Baruwa League. Ntabwo ari Rwanda Premier League, no, ni Rwanda Baruwa League. Ngahe nguko rero bakunzi bazamuka TV twakongera tukabasaba tubingenga nk'inshuti zacu zakadasohoka, inshuti z'umuryango mugari wazamuka TV, mwakora subscribe, like, share ndetse na comment, ubundi tugakomeza tukibera mu munyenga w'amakuru ya breaking news. Kandi ukuri pe ni ibintu byoroshye gufata ukagenda gake ukajyana urutoki rwa mudomo ukadoma kuri subscribe ukongera ukashyira ku kantu kakazogera warangiza ugakora kuri like, warangiza kuri like ugahita ujya wenda kuri comment ukavuga uti mwakoze cyane muzadushakira amakuru. Ibyo byose bitwaye amafaranga 0. Ibyo byose bitwaye n'umunota, ntabwo umunota wuzuye. Bakunze bazamuka TV nakihanganye uwo munota umwe wonyene cyangwa amasegonda 30 ukayaduha natwe ukakurikira ikiganiro ukumva uko bimeze, hanyuma utwo tuntu ukadukora tayari ubundi tukikomereza. Indege yacu ikaguruka pe, ikakomeza ikaguruka kabisa. Sawa rero twababwira tuti mukomeze mugire amahoro n'amahirwe kandi muhaye muronke mu byo gukora byose. Ciao.